دبن دروشمانا بۆ گرتی سیاسی لەسەر دەستی ئەسایشن پێدێ سەکنەک لە کامپا فایدێ هات لە دەرخستن جلای لە قێفایدێ وارسیتیڤە یە پارتا دموکراتی کورسان سووریا درۆژە یەکەم ژی جێژنە ڕەمەزانە پیرۆز بە ئامادەبوونا سەرکردایەتی ئەلکورسانی و ئەندام و لایەنگیری نوێ و پیشی خۆلەیەک بێدەنگ لەسەر گیانی پاکڕەوانین کورد و کورسانی لە دەم هژمێر هەفتە ئێواری چاڵەکیان سەکنێ دەست پێ کرد بگوتنە لە قێفایدێ یا پارتا دموکراتی کورسان سووریاوە ایرو مبستم جوی سکنی کو ام واکریاری پیادی کو کارتینی در حق ملتی کرد واکریاری نروا در حق همی اندام پارتیاما و اندام و سرکردایتی و ام شرمزا و پرستو دکن کو ام هیوی دارن در فتکی نزیک ندور کو اف خورتین ما اف چالاکوانی ما روشن بیری ما سیاست مداری ما همی ورن بردان و آزاد کرن جزندان پیادی کارەسەتا باژارێ حەسەکێ نەها دوورکردن ژوێ چاڵەکیە ئەو کارەسەتا گۆتێدا هژمارێک ji kesên sivîl bûne qurban di êvara roja cejna Remezanê de. Beriya her tiştî ez bejna xwe li ber şehîdên Hesekê ditewênim ku îro zêdeyî sih şehîdî ji bajarê Hesekê bûne şehîd tenê çûbûn da nanê xwe bênin mirovên sivîl û bêguneh ez vî karê teroristî şermezar û rûreş dikim ya diduwa efman girtina me ji bo girtina hevalên me ne mîna Ebû Luqman Abdirehman Apo Behzad Dorsin û gelekên dîk û di zindanê peyadê de ne. Li gor nerîna li qêfayidê ew kesên ku jiyana xwe bi temamî kirine bin xizmeta pêkanîna mafê miletê Kurda neyê zindanan e û nemaza li ser destên wan kesên ku dibêjin ew doza mafê miletê Kurd dikin. ev mebesta me û armanca me ji vê sekinê îro em bêjin na ji bo ew girtina siyasî wa girtinê Kurdperwer û welatparêzê ku dîroka xwe emrê xwe di ber milletê xwe de derbas kirin wek mamosta Abdirehman Apo wek mamosta Abdilkerîm Bavê Luqman wek mamosta Behzad Dorsin wek mamosta Enwer Naso ev hemî remûzin ji remûzê milletê Kurd li Kurdistana Rojava. Divan demên Bûrî de bi dehan çalakvan û serkirdên partiyên siyasî hatin zindankirin li ser destên esayişên peyedê û lengirên wê û bi dehan hatin dûrkirin ji Kurdistana Sûriya. Ji Kampa Faydê Cemîl Osê Ark.